Normala Kenyam wekana diala content barwani linguasme Nuer online TV channel. Kajan guasme barodan palpinte ka jo mashallah the wooden shalke parkol köör la interim chairman ka kuumɛ SPLIO me cha kwany la interim chairman ka gwa Dr. Riek machar non bana jo me bana jelin kaja ka do badan en che ruac ke kuumɛ kirmi yadit kaja akan konu nyaman wala shank diech kapay badek ron kina dangro widi jan dangro widi diech bana jome bana jalinkel na me lermde raro da palpintin ko lermo gwa magurliang no gor jen o de kon rajame de kon linkel ka do badan en cheben kaja no akan kon lerme kan kon lim gor jen o de yelim ko de jotor mandi de kon klu niam ka kwi rajadan bana ling ka kwi Dr. Riek machar kene par ko ni chan jome chan ja kon linkel de internet yen kati ke de ne sa Sudan chede ngai kone che korea to kano kam de ni kirma yadit kene de ni SSPDF sorry de ni SSPDF kene de ni Dr. Riek machar la kuumɛ SPLIO gwa de shike jiktin cha de ni SSPDF cha ka joj de ni Dr. Riek machar na me gor jen o de yena kaf ino banjo jigi joka gwasen be ko gor kono banatin ko lat ko den banaka ngach jawro dien dana gore de nyoya kel gwas me nyog dera do badan en ci kuumɛ Uganda kene kuumɛ dung South Sudan chike yit ke ja ka border chol ke ka je keji en do badan en ter ke cha jala do jen gula dung dap ka shirka men dan channeling no titi dera o dong di ngaje no en mele rode kerit bej no na me jere nyam dan gore de nyodi kan kono kala dan de kon lingwas mene ani biya kamala nyok anda mandu ni chan kwasnyak gor jen wo mi jira me jedita kan kono ni am de subscribe ko de notification bell de jetwany ko mi chete commission no ngai gwat me de chwamala shube kaye gwat me gor jen o de kon ti de kon ka linga do badan shi to je shi kon tan india benjerar ba de kon kilinga no ka ngune tok to re we ka South Sudan kire kuumɛ ka South Sudan no teren kon lat ko rudi re kwari kam kwari kire kuumɛ ka South Sudan de kon ling amene neti kontila nueri bana jome bana linkel ka do badan en chalat keje. The SPLIO under acting chairperson Stephen Parkol is asking the unity government to start working on the peace deal signed in 2018. They also repeated their demand for the free release of first Vice President Dr. Riek machar. In a statement made on August 3, the SPLIO leadership say they are worried about the slow progress in implementing the security part of the peace agreement and other related issues. Kajo shalem gwasme mgoro kwala nyoka yekele wudi shalme Parkol mush jen charwach ka kwi ko de Dr. Riek machar de jalun no chekin mayadi te jogono jen dere mal dere jatu wana male dane cha tan karon kin dangre wal badak mala teme cha jenya long chimal ben jeni en peace deal lat ke je lamator long china chicken pet apar kolina mo de jere ale ke ko de mal dere ben china chicken de delay ka gur ke jeno de mal de jenong te ke jo mchalat gwasme jene SPLMIO asked the leader of the high-level committee in NTC, National Transitional Council, to quickly activate the team responsible for the peace agreement, especially those working on security to complete Chapter 2 of the agreement. And which Shalme Parkol Tej kuumɛ South Sudan the national transitional government and government wo de let they can panki and they can Dr. machar they can alone kade can kuumɛ they can jako der let longo ki mal ka ko nteme mal che woni am tela mal malatke cha jo mo cha jala de jen gor jen wo de mal mo de jamari alaka. The SPLMIO also repeated their request for the unconditional release of their leader, Dr. Riek machar, who is still being held under house arrest. They say if there is any evidence against Machar or other people being held, they should be taken to a fair and independent court. We again ask for the full release of our chairman, Dr. Riek machar, and all other detainees. If they are guilty of anything, take them to a fair court. Jordan chalat gwasame wudi shalame Parkol teje kuumɛ kirma yadi deno dara gwalongo no de yen Dr. machar de yen alony mede Dr. machar te ka dara gwal en wo de janan gwalok de tin kontela charges ne ke tin kontin bel ka je
de ka malulat cha de gang ke dwel yena gwaldan cha yentene men officially SPLIO ci parcours la no na mo de jamala let cha jo mo cha kwen jodan ku kon lingwaseme parcours le de long by the way leader. This could come as many people are becoming more frustrated with the slow peace process and rising insecurity in many parts of the country. Nating one year can along kata dana chukum South Sudan te kero al kajentame ko telemal telma gwamlat ke chagu jeno de kin yadit dere doctoring machar dere jadelun che doctoring machar che de jacob tereti jen ka jeno telemal mnonge ki telemal melede keni ta doctoring machar ite jena keni na me jagana reko ba wonyam re kuumɛ ka kujamo te ka kuumɛ kirma yadit a parcours no dere doctoring machar dere jelun kade yen mal bade ne jako dere te wana ko ngai ke jengo ala kuin kwar je tagalong mona ngot kame dong pen ka jeno ba kuin kwar ba jela dong nyode jeno telemal me be re we ka South Sudan ka jodana chalat. They further call on the government to support the election body so that free and fair election can happen in December 2026. SPLIO say they are fully committed to making the peace agreement work because they believe it is the only way to bring peace, political stability and economic growth to South Sudan. Jo chikalat gwasame kenelwan Dr. Riek Machar jen en gwalunko dongde malder ben keje ko tel other ways around it no de Dr. Machar de jelun ko de malamo de je kulere aleka ngai konti diala kondolat ke kuumɛ kirma yadit kuumɛ kirma yadi deal dan le de ken kuumɛ Uganda kata rande malder ben keje no chikana gor jen nen yana tama to korte kitin re wika South Sudan ke jen gwasa me ngai kon wo china chika clash ka kaje keji gwan mishane de shop ko bakkel chaganak pan kene shop ke die ke bakkel ke badak ke changandang ro bangwan ke changandang ro badak ngai kori to kon lat ko rodien titi gandi al awame ken kirma yadi ken musabene mi ken kon goro bi malbe ben wagu ke jen ro tel mburo lot right now kari podino kai shit kaman dan ngai kone kuumɛ Uganda chicken kuumɛ kirma yadit chicken mak dor chalke kaje keji do dana me kene kaje chala do equimin role te ke mi role to ngwane ten winemi te gore te keten te kofa teten te man chalke zing teten te man chalke li teten te man chalke cobalt teten te man chalke iron ore teten te man chalke marble teten te tiga dial katin konin chalke mineral to wa tumte ka kaje keji na me aje nana guyena no kuumɛ Uganda chiken gujino biken kuumɛ mente ka kaje keji kuumɛ South Sudan marwai ke kirma yadit biken dil dak ka gorko biken kwakto to biken kula jek aje dan le roden tama menen yena me mishab mal kapchong ko wodi Ugandan gorka resources micha teke wang michi kenene na wo shiga ranke de kan je ka kuumɛ South Sudan chire mate golin tamate ka border chikan be malpal ngai kon no kuumɛ Uganda la kwarena dit kwarrawde kadech chawere wech ka Juba right particular Juba ko la re grana tikene Juba chawotin ko we de niken we ke gwil ngai kon de kon lat ka rodien no korja tin ngoda kor ba wonyam ko en dorachal ke kaje kejme ador mi tiang ke resources ngai kon no cha ni di shop ke 15,000 people civilian cha ke displace akordana to come SSPDF ken UPDF jo me agenda na gore de nyaa kel mi jira me jidit kan online TV channel gore jeno jende de nyaa ne ko ken en biata ko malban je kamera din bye bye.